Postoje 3 metode koje uspješno otklanjaju bakterije i viruse te doprinose kompletnom zdravlju organizma. Iako softver u stanju je dijagnosticirati poremećaj u najranijoj fazi još puno prije nego što je pacijent primijetio simptome. Svaki organ, svaka stanica u tijelu ima jedinstvenu frekvenciju. Frekvencija unutar istog organa ili iste skupine stanica nije ista za zdravo i bolesno stanje. Pošto su bakterije, virusi, paraziti i razni mikroorganizmi glavni začetnici bolesti, aparat ih savršeno locira i određuje vrstu kako bi se mogao provesti tretman. Radi na principu svjetlosne frekvencije i djeluje u krugu od 4 metra. Svi imamo u organizmu bakterije koje su korisne, ali kada se namnože u prevelikom broju, počinju stvarati probleme. Plazmatronik uspješno otklanja i djeluje na bakterije poput Escherichia coli, Candide, Heliobacter, otklanja i viruse kao hepatitis virus, A, B, C, D i E, herpes virus, ehovirus 9 i mnoge druge. Terapija ozonom je osmišljena kako bi neutralizirala otrove iz tijela, ujedno regulira pH i poboljšava protok krvi. Infiltracija ozona daje dobre rezultate kod liječenja celulita, strija, bora i ožiljaka. Terapija je predložena kao komplementarni tretman za niz bolesti i kroničnih bolesti, širenja metastaza, multiple skleroze, artritisa, demencije, autoimunih bolesti i niz drugih. U bioklinici za promicanje zdravlja radi visoko školovana ekipa fizioterapeuta, a uz pomoć najnovije tehnologije čini sve kako bi pacijentu povratili narušeno zdravlje. Radimo i laser akupunkturu kojom tretiramo tinitus, šum u uhu, alergiju, ovisnost od pušenja i tretman mršavljenja.